Kaseng Nyeltrap National Youth Movement hapok kejalang ba Louis Datrang kalalik banyak kendu Chief Minister kejala ukon rat kangkal sangma halor kamat banyak keran nak banta kejing yo kam yo jam jeng samla ha ki private sector ki badan kejala jengi ha kini kejing le ya kendu lai senran lang ru deki dukot jangka HNYM ki banari Boy District West Castle District na East Janta Hills District bat na Central Body halor kini kejing keran ukon rat kangkal sangma ula ong ba marwai hi unumla panrai ndrai unsai keran ya kani kamat bat ka kabinet jong reserve not 40% yang ikan bijam ini hapo state negara hari private sector bakawe ka senhi kan kadawa nak sokar bakla de barisna no employment policy na mata bagi kam bijam kina semua de kade kade kesni ke ba surkam ni sotna bang la yo ban bu ya kade ka memorandum hakmat chief minister ban la yo ni punya keren bagi jinge keren mana kendiat isno ba kare ga basiso bat kendiat pada ni usno ba mak kadang dot ke jinga nak tak tahu nak kalian juga sek ke jinga HMYM har we day ba ke jinga kare chief minister mene ke sini assurance ke la yo chief minister ko ba unpek ya kini ke jinga wa jo kesek bat bu usno ka kabinet ba dia sanang ya kini ke baro ke jinga kren bat chief minister dengan dia ne di kota Samat kalong ba kaji mentoy ayu yakini di factory sebagai dan posted negara lada kaji stiru posted negara kan yo kakam kajam bu dia kena sama juni objo tikan mentoy ayu yakini di factory bagi dan posted kata kena kaji negara ka ba sultanan ka ba chief minister ulah berbahoy nah kini di factory bukan pada dunia posted negara kaji ST na lelairu nimla pamara se posted nomor ba ke GST ketika consumption tax kapa hakado kudu jaka kapa kibri bitiet hakata ka state kinyo ya taka tax kan ya cerita government na kata tahu na kalian di usen cikin banyak mana hi la ikran ya uci minister berbasat ila ibu bakat upor min ala uci minister upor min ala uci minister ba umla bertepek ini di kabijak mereka cepat ko yo uci minister hadu ta lomba ala nga si ka tu ni por ala dengan si katu berbor ba unjuk berikan ba kabinet jengkring cuci minister mana tolong ba ho ini jindawa dubi kare jindawa ba yo nom ikna sama jumi andre wong ba ba nom na kai bo berkam pande belum ban khat ye kabinet meeting ban yang berhad kene tenaga liang tu besang ni ong tang wai yo chief minister ni ong tang wai balata kini di factory parfait badan dunia posted ya imla iban aka macam ya kena semula jungi kadang tang kawe hi kabang ila mana kata kalong ba in khang no di factory nomor ba om dan jingmut iki bagian dunia kal air jungi ila penjeng ka jungi ila penjeng ka wa jungi ila penjeng dok ka badan na ko ba ko pel ila ya upload kimau jungi ila iklom hidup lang kimau sun nadong sedang ila iklom lo mereka kam ke jam nak tak nak sama jungi hadu ta ngai i kat cebung lai nak kata ni yang ada uci mustari umlah bacna ya kini ai kata kamu nak lihat pasal semua yang kita maksi pada kadar lagi sudah positif nak sama jungi kat program lagi belum bagi dan dipet banyak ikam dijam hadin ba kan uduyong min sai i ni kredit menteri ba plan kini ki baro kini ki factory baro ki badan ni lada ki yok kam yok jam ni ko factory badan ki yok kam jam nama ni uduyong kan kita state government kan la nama bagi don ki daw ki baper ya ki ba ni pa kan kren tan bang subjek tan bagi bas hari kini i mentaba balai di kena sebelah ni haduk mentah ikna sebelah ni bun ki sang seru
Tindak kata kata lo kapun kengkit tiang yang saya cik macam batin yang dijadikan untuk sekretariat berwan yang dulu yang belum secara untuk sekretariat batu tadi. Sirkom kapun mesin nomor apa? Ini langsung tuh ini kayak apa? Ke form yang dulu kata kecil iPod yang semen mau cucian. Dan mereka itu mau bersih kita kalau mau usaha sebagainya. Hakni kabinet sertai mat kai ke bakum keseng nisngau manjur chief minister ini ba lada kajing ai memorandum sungi suku sisa ke ba mat kalian sungi misalnya dia berengkap teu ai la tentu kita wan kabinet ya kita kajing ai la nomor maran wei itu serkar kabinet ya haka juga poru kalian sungi keseng na pesu haka beda bat kita ki paling kita wah ini consumption 40%. Nama lagi I, bateri. Ingin ada satu beri apa petrol pump. Kini ki petrol pump kita sebentar ni private sector jalan ini. Ki ai kami ki sama ki jumi itu sama kan. Hak bagi siu ki tang sama ajar kasih benar. Just imagine, san kasih benar. San hajar kasih benar. Kumno ki sampai, kumno ki kajing nawa ka jong sang ya set employment policy pak rangkap begini ke 80% reception policy kalau ma adil ada employment policy ka sarkar karena mantha ya baru ki private sector bagi siu ki tolong negaan bagi siu ya ketulok ya kini ki nomtra ya private sector dan tulok kebukaan ka bamot kum ka to ka skill labor wages jong ka sarkar megalia ka barang su revise ubnai ba su Nai Oktober kita revise dia akabaki one skill kila poi hadu life spark production ka nanta ki highly skill kila poi hadu sun spark life production ka te lara jin bagi ni ki private sector ki siu dak ni real ya ki ni ki nombala ki jongya ki petrol pump na fly kam dan show ki tu ki babon ki dong try hapo ki pump ki complain jingi kesen yong ya ram lem se ban ki tulap na sang hajar ki siu motor ki hapre krakan ta te kani ke bakum kasang yes ngokia hot kila ai kam dik pom dik kena ki jongi tambah ki siu pada kedor kemarin kum no kin em na try pi ki no mangi kum ki bru ki babelang ni sutro ba kap nun in jakpo kap te kita ki jing dawa ki jongi na sarkar ba sarkar ka dik tetre kam ba ke employment policy ke state employment policy hot ni tep bakal ada ke national employment policy hare hak state ni hak pek ki jing kam ka kum ki jing dan natural resources. Ni bon hanya ke natural resources jungi belakin masyarakat. Tapi jika dawa ke jungi ke 80% du belakan judge ke jungi. Ba ngi yo ye ni yo tang kal air ke coba ni yo tang ki giwa ke bala penjaklia ni yo ke jing penjak ke mariam ha ke ba ni yo. Maksa kadau ke sarkar ke nak pensukia ke bede bende kumba kubur sekalian siam baru saya kira ke kabinet lada kami ke kabinet kabumot kalian kesen ngin sedang saya sempat ya ke bang ngetre syuk mereka lada mengkeran ke kabinet ngetre syuk mereka ngin setemlam baik tak jadi kelambu por bal lada berpeluang tak ada program tu ngin peluang nama dari satang hak ni ke jok ke jongi ke bang nak apa ni kun nak ke tak kalau wei kita kini ke assurance ke jungu, shua bangin long sir, we just want only your assurance. Will you carry it out in the assembly or not? Yes. Apa kabinet? Mo, ulah menjur bahwa nak ke kabinet. Jadi 100% we trust kita. Kau kurang pak beri. Awak kalau ni, datang ini di minister kami isu ya yang tidak usul nak sampai ni ngangin sekian bar saya sini. Datang kadang ke kabinet saya ngangin sekian bar saya kali ini. Lada gini di minister lagi jungi di balang lada kita gaji suki alam tak kena sama jungi. Kata kamu lah saya kan feel. Tiga jom lagi ni kita kemat ki jungi. Kita pakat kumu ki kena sama jungi. Nama kastin jungi ko ambat. Kenapa itu macam itu macam kena sama. Tinggal sampai lah saya kan. Kaya dai na kata keren jungi bat kakam pada. Lada kaya hak kastin kakam kata kamu. Kali jadi mana saya belum kajing anu jungi kena sebelah beri punya trap dan so saya kalau ada aktif berkekam di sini start pun beri om ini away di macam